jedna isto alatka koju ja koristim, koja je jako zanimljiva i prvo ću objasniti samo kratko, pa ćete onda isto jedno 5-10 minuta da možda vi porazmislite o svemu ovome. Imamo ovde osu koja predstavlja potrebe i imamo ovde kupce. Od porodica sa ograničenim budžetom, parovima sa ograničenim budžetom, samci, bogati parovi, bogate familije. Imamo rekreacija, relaksacija, socijalni kontakt, fitness, kulinarsko uživanje, kulturna edukacija i avantura. To su nekih 6 potreba i 6 kupaca različitih vrsta koje smo stavili na ovde ovu funkciju i ovde vidimo 3 različita hotela i na koji način su oni pozicionirani. Dakle, imamo hotel 1 koji je svoju ponudu, svoj jedinstveni vrednostni predlog napravio za samce sa ograničenim budžetom i za bogate samce. Dakle, oni targetiraju ljude koji dolaze sami u hotel i zadovoljavaju spektar svih ovih potreba ovde koje imamo. Onda imamo hotel broj 2 koji se bavi tržištem samo onako premium klase, dakle bogati samci, bogati parovi i bogate familije i koji je ograničio samo na kulturnu edukaciju i kulinarsko uživanje te neke svoje usluge. I hotel 3 koji ovde se bavi porodicama sa ograničenim budžetom, parovima sa ograničenim budžetom, samcima sa ograničenim budžetom, dakle to bi bila neka srednja kategorija hotela koji pruža socijalni kontakt i rekreaciju. Kada uradite analizu tržišta na kome ste vi, gde možete da stavite potrebe klijenata koje se zadovoljavaju na tržištu i uradite segmentaciju neku kupaca i kad definišete konkurenciju, možete da vidite šta je to recimo na tržištu gde postoji rupa. Dakle, u ovom slučaju to bi bilo ovde recimo možda da se bavimo porodicama sa ograničenim i parovima sa ograničenim budžetom i samcima i da zadovoljavamo njihove ovde neke potrebe. Ili da se možda, što bi ja uvek više voleo i birao, da budemo u premium klasi, da možda zadovoljavamo socijalni kontakt, rekreaciju i relaksaciju u ovom premium segmentu. Pa da iskoristite 5 minuta, ponovo, da ja opet malo napravim pauzu, da napravite jedan ovako sebi sa potrebama kupaca vaših i sa nekim segmentiranjem kupaca koji postoje na tržištu.